नमस्कार, आउनुहोस् आज एउटा छोटो कथाबाट सुरु गरौँ। एक पटक एक बालक गुरुकुलमा पढ्न जान चाहन्थे। गुरुहरूले भने, पहिले तिमीले उपनयन संस्कार गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र तिमी वेद पढ्न योग्य हुन्छौ। त्यसपछि बालकको व्रतबन्ध गरियो। गुरुबाट गायत्री मन्त्र पाएपछि उनले नियमपूर्वक जप गर्न थाले। समयसँगै ऊ अत्यन्त ज्ञानी भए र समाजलाई धर्म र ज्ञानको बाटो देखाउन थाले। र यस कथाले देखाउँछ कि व्रतबन्ध ज्ञान र अनुशासनको सुरुवात हो र व्रतबन्ध केवल धार्मिक संस्कार मात्र होइन, यो ज्ञान, अनुशासन, जिम्मेवारी र आध्यात्मिक जीवन सुरु गर्ने प्रतीक हो। हरिः ओम ओम वसोः पवित्रं वसोः पवित्रमधिशतधारं वसोः पवित्रमधिसहस्रधारं देवस्ता सविता पुनादो वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्कामदुच्चः द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेरे वसोः पवित्रं वसोः वसोः पवित्रमधिसहस्रधारं वसोः पवित्रमधिसहस्रधारं देवस्ता सविता पुनादो वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्कामदुच्चः। हरिः ओम वसोः पवित्रं वसोः पवित्रमधिशतधारं वसोः पवित्रमधिसहस्रधारं देवस्ता सविता पुनादो वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्कामदुच्चः। हरिः ओम पवित्रमधिसहस्रधारं वसोः पवित्रमधिसहस्रधारं देवस्ता सविता पुनादो वसोः पवित्रेण सुप्कामदुच्चः। मम चित्त मनुचित्तं ते अस्तु।
यतापट्टि भाइ यतापट्टि उभिनु भाइ तपाईँ पनि यतै आउनु एकपल्ट परेको झोलीमा अलिकति हालेर अरू त्यहाँ पछाडि थुम्चे उठाउनुहोस् आमाले भिक्षा दिँदा ओम भवती भिक्षाम देही हो अब यता फर्क त माउलाको हजुरआमा कति फर्क भवती भिक्षाम देही हो लु अब यहाँबाट सुरु गर त अब चाहिँ यसो भन्नुपर्छ है यहाँ सुन त भगवान भवती भिक्षाम देही भन्नुपर्छ ल दुईटै बाबाहरूलाई माग्नु पर्यो आमाहरूलाई माग्नु पर्यो भरे त्यहाँ बसेर बाबाहरूले दाजुहरूले नदिनु होला म जान्दिनँ ल अगाडि थुम्चे अगाडि जानुहोस् त भगवान भवती भिक्षाम देही फटाफटी तपाईँहरूले भिक्षा दिनु होला विष्णुदेवापि व्रतवन्ती गिरिजामातरं पितरं नत्वा तपोदि शान्तरि सुतः श्रुतौ वाच शृणु मातरैर्वक्तं यत्कयामि यस्य कामनं यस्यास्मि सारदां देवी वरदा प्रार्थयामि तां गुरुसेवा कृते तस्मिन् तस्मिन् सुसुमने गत्वा विद्यां संग्रीय आगमिष्यामः पुनः मातु वाच बाल्यतोऽपि मया पुत्र पालितः कृच्छतः सदा वृद्धावस्थामहं याता पुत्र त्वं पालितं कुरु इदं कर्म परित्यज्य कस्यं यस्यासि काननं श्रुतौ वाच ब्रह्मचर्ये कृते तस्मिन् शुश्रूषा पूर्वकं गुरु सन्न्यासाय सर्वतीर्थे भूत्वनरीत्यामहं गृहम् उद्धरं सप्तभूतानि तीर्थानि बहुशो ब्रह्ममागमिष्यामि वर्षाणां पञ्चविंशत्यनन्तरं मातु वाच देशान्तरं महाकष्टं महाघोरसुदारुणं शीतवातात्मात्पाततपहिमम् शुद्धिर्विपञ्चति जना पीतुवाचकन्दमूलपराहारो भूमिशय्यानवालयः मणि प्रदक्षिणं कृष्णाग्निः तिष्ठा सुधा सुतोवाच धन्यमाता पिता धन्यो यस्य पुत्रोवृता सुतः पितॄन् संस्कारयस्तु तथा मातुवाच मातरदेशान्तरं नयायित्वा विद्यागृहे लक्ष्मीर्गुरुसेवागृहे भवेत् पीतुवाच गुरुश्वासुरदेतानि गुरुश्चैव मान्त्वा तेषामर्घ्यपमाविना दुःखं पञ्चैव पदे पदे आचार्यवाच पुत्रत्वैव दशमासंकृतो गर्भो कष्टेन पालितो माता शिरोनतः कृत्वा नमामि पादयोस्तव गुरूणां सर्वशास्त्राणां तत्त्वानि ज्ञानवृद्धये गुरु संतोषकः दक्षिणां दातुमयो यो वेदाङ्गपूजासितं विज्ञानरोचिता परप्रत्याविष्टा दिव्या प्रोक्तानुवा वनितान जनाः ॐ न स्यात् प्रतापी च स्वकार्यकुशलो भवेत् स्वकार्येषु सन्तुष्टिः परहदाराभिवर्धन कृत्वा कृतायेन तु लोकेषु वयं न स्यात् किञ्चन भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि यहाँ हजुरआमाको थाहा अनि फेरि फर्केर आउने यहाँ हजुरआमाको थापेर अब यताबाट
जब भिक्षाटनबाट बालक आउँदछन् घटुक आउँदछन् आमा बाबालाई भन्नुहुन्छ कि श्रीणु मातरे वक्तम यत् अहम यस्य काननम यस्तास्ति शारदा गरेर आउनेछु केही गायत्री ओम सावित्री ओम सरस्वती ओम अरिष्टविनाशिनी ओम चण्डी ओम मार्गदेवताय ओम वासुदेवाय ओम गोष्ठदेवाय ओम क्षेत्रपालाय ओम ग्रामदेवाय ओम सर्वेन्द्राय ओम पातालवासुदेवाय ओम पितृगोपालाय ओम तीर्थराजाय ओम पातेभ्य समुद्रेभ्य ओम नदीभ्य ओम इष्टदेवाय ओम कुलदेवाय ओम भैरव पर तिलक सोहे पान जड़े पिता महादेवा ओम